A o aktivnostima u privatnoj predškolskoj ustanovi Vini Pu ovog jutra razgovarat ćemo sa direktoricom. Sa nama je Marina Jovanović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našla. Kod vas je sve već spremno za doček nove godine, ukrašen je vrtić, djeca su to onako uradila kako treba, završeno je to kompletno dekorisanje, a svakako prije nego što počnemo upravo u pripremama za novu godinu, da nam kažete, upravo ste se vratili sa jednog zanimljivog bazara, i to humanitarnog bazara, pod nazivom Osmijehom za dječje snove. Kada je to bilo i koliko je mališana uzelo učešće? U nedelju, naravno, od 15. decembra bio je organizovan humanitarni bazar za decu koja nažalost nisu kod svoje kuće nego leže na onkologiji i za jedan deo dece koja su bez roditeljskog staranja. Tako da smo u saradnji sa roditelj.me, vrtićem Artić Pinokio koji je bio i organizator, uzeli učešće u humanitarnom bazaru. Zaista je bilo predivno i ono što bih ja napomenula, pored onih silnih radova koje smo doneli da prodamo, naša kasica je uvijek bila među punima, što se kaže, i to nam je vrlo drago. Ove godine smo, pored tih dečjih radova, iz naše kuhinje su stigli najdivniji medenjaci, tako da se sve rasprodalo. Čak smo se negde i smejali jer smo delili čak i recept za sjajne medenjake koji su izašli iz naše kuhinje. I ono što isto moram da napomenem, pored onoga dela koji je bio prodajni, u stvari, naravno ništa nije imalo cenu, sve je bilo na dobrovoljnoj bazi. Imali smo naravno i nastup. Nastupali smo sa 3 numere, bili smo zajedno sa vrtićima ostalim iz Podgorice, iz Kotora, tako da je baš onako bilo lepo. Bilo je jako puno ljudi i ono što je nama zaista na ponos, što se kaže, što je akcija uspela i što je prikupljen veliki broj novčanih sredstava. Nekako prioritet kod vas je upravo to što humanost i humanitarni rad je na prvom mjestu. Već od tog najranijeg uzrasta djeca se uče kako da budu humana i upravo u narednom periodu ćete da realizujete još jednu i tekako važnu akciju koja se tiče Dječjeg doma Mladost. Da kažem, tradicionalno. Pa to jeste. To naravno sledi svakog juna meseca, a ono što smo sada dobili poziv, sledio je poziv 20. decembra, znači sada u ovaj petak, smo njihovi gosti i to je dan otvorenih vrata gde se naravno organizuje druženje za nas malo starije. Ovog puta nećemo voditi decu kao što to radimo svakog juna meseca. Ovo je onako organizovano za nas odrasle, tako da će predstavnici iz našeg vrtića, pored svih ostalih gostiju, biti tamo na tom jednom velikom događaju. Zaista onako biti prepoznat u Dečjem domu Mladost je vrlo bitna stvar za nas i eto, negujemo tu tradiciju da svake godine mi nešto organizujemo za njih, a vrlo smo počastvovani kada smo pozvani na ovako jednom velikom događaju koji će uslediti u ovaj petak. Da, eto, sjajno. A što biste od svih tih aktivnosti sada do kraja ove 2019. godine izdvojili? Onako kao ovako najzanimljivije. Da, ja bih rekla, definitivno je to taj deo što se tiče humanosti, jer u principu znamo da je mesec decembar namenjen kao i mesec darivanja, tako da smo tu odradili dobar deo toga što se tiče našeg vrtića, a ono što sledi je i naravno završna predstava naših mališana, plesni podijum za Deda Mraza, pod tim nazivom smo ove godine. Imamo puno plesova koje smo pripremili za dolazak Deda Mraza, tako da će to biti 27. decembra u hotelu Splendid i verujem da će i to biti onako, eto kažem, da zaokružimo priču za ovaj decembar mesec. Već 10 godina, čini mi se 10 godina, eto jubilarni 10 godina kako organizujete zimski kamp za djecu. Šta to znači za naše najmlađe? I koliko je to bitno, s obzirom da mi ovdje nemamo snijeg, živimo u Budvi, da koliko se oni raduju snijegu i tim zimskim čarolijama? Pa kada je reč o nama, mi smo zaista prepoznati kao neko ko nije jedan statičan vrtić, nego smo konstantno u pokretu. I uvek kada dolaze roditelji da se upišu, uvek kažemo da nismo od onih koji će sedeti u vrtiću, nego smo, eto kažem, dinamični. Jeste, i obilazimo, zaista smo obišli toliko planina u Crnoj Gori. Ja mislim da ne postoji mesto koje mi nismo obišli sa našom decom. Kako, bili smo na Lovćenu, bili smo na Vučiju, bili smo na Žabljaku i negde smo odlučili da nam je Žabljak onako destinacija koja nam nudi najviše mogućnosti, tako da smo zadnjih 6-7 godina na Žabljaku. Svake godine organizujemo kako letnji, tako i zimski kamp i naši klinci uče
početne, naravno, početno skijanje, sankanje, družimo se, tako da bude fantastično tih 5 dana, budu i odvojeni od kuće, što puno znači kada se vrate roditelji kažu pa došli su kao nekako, malo su stariji. Ja kažem, to je vrlo bitno za svu decu, jer se zaista, pored toga što se odvajaju od roditelja, uče jednom onako bitnom delu samostalnosti, tako da, eto kažem, vrate se odvažniji i vrate se kao stariji sa tog kampa. Da, i roditelji to najbolje osjete koliko oni napreduju. To rekli ste, jeste imali priliku da posjetite ski centar Kolašin? Ski centar Kolašin nismo, ali kažem, to nam je negde onako ostalo za taj deo da odemo sljedeće godine. To nam je u planu i programu, ali stacioniramo, kažem, na Žabljaku zato što nam zaista nudi. Svaki put odemo i do Crnog jezera i obilazimo leti, čak obilazimo sigurno preko 7-8 jezera, a znamo da ih ima preko 18, tako da, kažem, vrlo smo aktivni u tom delu i negde nam je iz tog razloga Žabljak vrlo onako primamljiv. Eto, dali smo vam ideju za ski centar Kolašin, s obzirom da je zimska sezona već gore otvorena. Hvala vam puno na ovom gostovanju i izvenom vremeni što ste nas upoznali sa svim ono što radi vaša predškolska ustanova. Hvala i vam.